Aqui é só pra te contar, ó. On ti kon bi Haiti yo men dirije ala men sa. Yo bel nan men. Yo men, pa palan men. So konen mble fè la wapa. Oti business mble fè Haiti la men. Mba konen men. Mba konen koman sa. Malge yo konen. E pe yon nou baka lage men. Malge ap kaze l kon men. Mche le potan baba, le potan le pre. Kom si la bouta ya fè un business Haiti la men. Le potan paske pe ya ete nou deja. Malge ke gen kaze bisi, men pou nou deja nou baka lage men. Mon chè son bel banso di nan. Men sa map kalkile la tou. Par konen, map pense ak sa la mwen kon kavir ba yo basi. Si tou Haiti men, malge kap kaze l kon men kon. Mwen karete men, kon nou oblige fon fase kon nan chenajè yon bay men. Mwen sam de nan. Men se salye men, mwen se salye men kase para la Mwen gade chenajè yon bagay. Mwen jodi a deme se vil ap kaze. Non, bon, ki van men, nou fòl se pe yon nou. Si nou fame yon diaspora ki pase nan lòk pek piye piye, li pa bel moun nou men. E ti jen kam fin de, li pa pasi ki deve ya men, Haiti ge pou l'tra jenet papa. Zave si nou menm ki devan fòn fè yon bagay e ki lot kap bis de ya pou yon sa devan yon ki fè. Che, so di ava man ti nan. Chacun ti so di ava man ti nan. Verite papa. Verite. Yon bagay, yon kwa se pou Haiti. Mon chè, e pa panse nou vata panse, men de ou papa. Yo, oh! Dak son ou la men, dak chou papa. Gina. Dak chita mon chè. Sak ta non se. Sak pa se yon. Sak pase papa. Sak 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 mon se. Sak gen mon chè, ban nou koze ya mon chè. Sak pa se yon. Mse si mesye, mpi bis mwen potal ou majou jila. Ban nou parol mon chè, ou fòm tap pale la, ban parol la mon chè. Koman votal nou dak kwenye, ou sak pase. Ou toalet, ou ou pise si. Non de masel mwen men. Ou konen le ou vini si bode. Yon sa louta? Ou konen wap ti ap pale nan pou franse ba e sa. Ou pa panse teleksyon yon. Ya, e ti gen ton men pense sa. Pa e ti monsen. Kon ya, ti monsen sa. Sa li ba e sa yo. E mi di, chéri, mi a pa di yon a isi. Ket men, so kon monsen repon mwen mesye. Monsen di yo non. Pa gen di yon a isi, Haiti yo gen di yon a. Yo le apre di yon a isi, yo la di jon yon a di yon feti. Yon telman se mesye, vir male. Monsen manke eklere. Monsen manke eklere. Monsen ou monsen te ka do bon sa wap. Monsen te ka mouton kote yo konon pen yon bel ba e sa yo. Konon pen yon bel te ka mouton. Monsen manke eklere monsen. Monsen te ka mouton kote yo konon pen yon bel monsen. Se ki te nou di la mesye. Kon mwen te komi. Monsen ba a yon men. Gade ton nage. Nou plen besi bay monsen mesye. On kote mande monsen mou fon besi mpipi mesye. Nou plen besi mesye epi nan le kon fande mesye. A mon chè. Bin di men. Sak pase men. Mwen chè sa dev di a men, va manti nou men. Mwen kote misye mande pou yal pipi mi men. Bay koze a fel koze mande a fel koze bay di nou a ou. Ou yon fonse misye balavon men. Fonse komplike ya. Yon fonse misye balavon men men. Men koze, mwen mboko wa bagay sa nan fonse. En akili jo fon bagay sa. Nan matematik misye jouni. Akili jo fon ni? Matematik men. Kom dash nan matematik. Oh. Epi mouri la ou. Merci à vous-même qui sont regardé ce bout de vidéo ça. Soutenez Jean que nous sommes joués, nous faut pas négliger, abonner, partager, quitter un commentaire. Aïe!